Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibuke lo mdwebo esinawo la phambi kwethu esizozama nje ukudlala ngawo sithi ukusebenza ngawo ukwandisa ulwazi lwethu ngama-Sikkim Center. Sifuna ukukhombisa ke kule video ukuthi itholakala kanjani noma ikhona na ngempela i-Sikkim Center yani i-right angle. Asithi siyenza ke njengenjwayelo njengokuza nomugqa omusha phakathi kumdwebo wethu sizowufaka ozosikhiphela manje nama triangle amabili. Ngizobamba leli point la be-intersector khona imigqa yethu sithini sithi M. Uyabona ukuthi ngifaka imigqa ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona lo mugqa wethu waka BC o intersector noma o perpendicular nawo khona. Hamba ke lapha nje ubonile ukuthi umugqa wami lo ngizofaka ngiwuthi ungu-O ngale ekugcineni. Asiboneke manje ukuthi siphuma kanjani nokuthi sibheke ukuthi imiphi imigqa elinganayo, imiphi imigqa ecishe ifane esingayikhipha la kumdwebo wethu. Umabili ama-triangle ethu anama-right angle kodwa uyabona ukuthi i-triangle lengezansi inkulu kunale njani nala ngaphezulu. Ngizofaka nje uphawu lokuzikhumbuza ukuthi ama-triangle ethu angafani ahlukile noma enama-right angle wona kodwa le phezulu uyayibona ukuthi inkulu le incane le ngezansi inkulu. Sifake sithi triangle ya OBM, uyabona OBM wethu le triangle encane phezulu icishe ifane uphawu locishe lifane ne-angle yani ya ABC. U-ABC uyabona ukuthi kwenzakalani kuba i-triangle yona yonke uyabona i-triangle engazange yahlukaniswa ephambili noma ephelele. Asithi uBM over BC yabona kuba ngokomdwebo kunjalo vele kunjani ku-BM over BC base sithi BO kwenzansi khona bani u-BA. BO base siyaqhubeka siyolanda lesithini BA suthathe le phezulu uBA. Sithi ke angithi siyazi ukuthi ke lokho kumele okume ngale kwe-triangle siqala ngasithini sithi kungubani sithi half. Ingakho ngibhalele u1 over 2 lapha omele bani omele u-half. Uma siqhubeka sino half wethu half wethu sibe no BO base kuba khona uBA ngezansi sibe no BA equal 2BO. Kuyafana nokuthi uBA wethu wonke lo uphelele ulingana nani no BO ababili. Kuyawenza umqondo lokho ukuthi u-half wa-BO bebabili bayamakha bani uBA. Ngakho buka ngisho kanje ngithi u-half wa-BA lapha phezulu u-half wa-BA nala ngezansi. Uyakubona lokho ukuthi nje sekukunqamula umdwebo wethu lona sesiubiza ngani ngamagama anqamukile siwahlanganisa. Singabhala nangala sithi u-O wethu uwona onjani oyiphoyinti lapho khona kunjani uphakathi nendawo. Ingakho singawubiza nge-hypotenuse yethu yabani ya AB ngezansi ono-O banga phezulu onobanga phezulu. Sithi asiqale sithi u-OB sichaza indaba ya-OB ulingana nobani no-OC akunjalo ngoba kungaba mahlombe abhekene. Uyayibona leyo nto ngaba mahlombe anjani abhekene akhane i-triangle yethu. Sithi u-OB no-OA nawo ungasebenzisana noma uyalingana. Siphinde sithi u-OC uyalingana no-OA ngobani yabo
kungakheka amahlombe anjani akha i-triangle awuthi ngithi ukudweba kancane, yabona. Sesikhathi uzama ukudweba ngemigqa mhlawumbe engagqamile kakhulu ukuze ingakuphazamisi kumdwebo okade kuyiwona vele, kodwa ukuthi nje uzikhumbuze ukuthi usebenza ngani nanokuthi yini engakheka vele ngawo lo mdwebo obhalile. Bese ngiyabhala ukuthi u-O-ke lapho khona u-vertical nako konke ilapho khona-ke u-O unjani uyi-circumcenter. U-O lapho ungenela khona zonke, ilapho khona u-O wethu unjani uyi-circumcenter. Kalula kamnandi, sozenza futhi ezinye iy'balo ezichaza kabanzi.